Нҵәара ашықәсқәа, миллионҩыла ԥсыҭбарақәа, арыцҳарақәа, шәашьа зқәым агәырҩа, аҳауа иалаӡыҭыз агәыӷрақәа, арҭ зегьы Аџьынџьтәылатә еибашьра ду ауп. Ахысбыжьқәа анеихсыхь, акыр ажәашықәсақәа рышьҭахьгьы ихҽуам ахьаа. Адгьыл аҟны рышьҭа аанымхар алшоит аҭабиақәа, иқәҵышәааны игаз ақалақьқәа, ақыҭақәа, ҩаԥхьа идыргылар ауеит. Аха аҭаацәарақәа ргәалашәараҿы аибашьра уи иалахәыз зыҩныҟа изымхынҳәыз рҭоурых абиԥарак аҟынтәи даҽа абиԥарак ахь иаслоит. Иасон Ҭарна дыруаӡәкуп Аџьынџьтәылатә еибашьра ду аҟны хабарда ибжьаӡыз. Иԥҳазои ахышықәса ракәын илхыҵуаз лаб арра ианиԥхьа. Аибашьҩы иҭаацәа акыр шықәса иҭоурых иашьҭаҵаауан, аха изықәгәыӷша ҳәа акгьы раҳауамызт. Апроект иабзоураны рнапаҿы ирыҭан изку информациа зҳәо адокументқәа. Мама изолҳәоз алоуп, издыруа, дшыргыз последний раз ихеиқәшәаз Краснодар, уаҳа егьеибымбеит, ашәҟәгьы имыҩит, акымзаргьы ҳаздырӡомызт. Ари ҳаишьҭишьа саб иашьа аугьы арашҟа даан. Известный человек дааит, ари ихаган агьына данаа, хабалагь дҵаауан, хабалагь дцеит военкоматом дынамынун, иарҳәеит, он без вести пропал, иҳаздырӡом ҳәа. Абри ҟазҵаз, аус зуаз, адызулаз, аԥсынҵры иагәыцқьа рыманы анцәа иҟаиҵааит. Ҳагәы рҟьоит, сгәы рҟьоуп, сгәы дууп, абри ихсаҳаз саб рыцҳа дыхжу хаҳдыруа. Ауаатәыҩса рҭоурых аҟны акыр зымҽхак ҭбааз, шәашьа зқәым ацәыӡқәа зҵыз аибашьра есааира ихарахоит. Аха уи ахаанымгьы ирхашҭыр ииашахом. Рабдуцәа урҭ рабацәа рхы зқәырҵаз аҳәынҭқарра ду асовет еидгыла иахьа иҟамзаргьы дара ирыбзоураны афашизм аанкылан. Николаи Амыҷба аибашьрахь данца ихыҵуаз ҩажәихԥа шықәса ракәын. Дабиԥазаҵәын, аибашьҩы иԥа иаҳзеиҭеиҳәеит иаб аррахь ианиԥхьа иара даниз шакәыз. Убри аҟынтә изкны имоу адыррақәа изеиҭазҳәоз иуацәа ракәын. Повестка ирҭеит, бригадирс аус иуан, партиахь дрыдыркылахьан, бжь-класск далгахьан рҳәеит. Нас аповестка анирҭа мап икуазма аибашьра дцеит. Тиотиацәа саҳәшьа дуцәа ус рҳәеит, знык сганы сидырбеит. Шәача анеиҩса ушьчелиа аҿы знык нас иара дыршьит. Хазы дыржит рҳәеит. Аԥсуаа ицыз арахь Чымчыратәиқәа Чачыкәа Лагәуи, Иларион Ӷәынџьи Кәтолтәи, Шамиль Ҵәиџьи, абарҭ дыржит хазы. Амиџьба Николаи Абасович Аџьтәи атушта иҭаҩны, абас убри арахь иҵхны иара арахь дыҵхны данааргоз. Нас абри ус аус ҟарҵеит, как исключение, хазы дыҵхны уахынла арахь дааргеит. Аџьынџьтәылатә еибашьра ду акыр ажәашықәсақәа шахылахьоугьы иҭахаз руацәа рзы акраҵанакуеит, ибжьаӡит ҳәа ирыԥхьаӡоз рхабар анроуа. Даҽа ԥсуа еибашьҩык Алықьса Ашәба иҭынхацәа алшара рымоуп анышә дахьамадоу аҭыԥ иаҭаартә ргәы иладуны дыргәаладыршәартә. Иҭахаз афырхацәа рыԥшаара лсшәахеит апроект ахьӡ азырхынҳәра иабзоураны. Уи авторс дамоуп Григорий Скворцов. Он считается убитым по архиву, но на самом деле он получил 8 пуль полевого ранения и считался умершим. Но в морге он ожил. И медсестра увидела, что он двигается, и его вынесли. Тоже связались с Абхазией. Семья приехала, забрала его из Белореченского района, привезли его в Сочи. И вот где горбольница вторая, его лечили в этом госпитале. И он выжил, был комиссован в 1944 году, родил 5 детей. И это большая семья. И вот мы, чтобы сохранить его память, вот сделали вот такие фотографии. Ахьӡ азырхынҳәра захьӡу апроект мҩаԥысуеит ҩнызқьи жәаф шықәса раахыс. Уи аамҭа иалагӡаны имаҷым Аџьынџьтәылатә еибашьра ду аан анемец мпыҵахалаҩцәа рлагерқәа рҟны иҭахаз Аԥснынтәи аибашьцәа рлахьынҵа еилкаан. Урҭ рыхьӡ зҳәо адокументқәа рҭынхацәа рнапаҿы ирыҭан. Иахьа ижәбаз шәаҳазоуп, абна ситуациа ибот, хыҭӡык ааит иахьа руацәа иҭахаз рыхьӡ раҳаит, рыжәла раҳаит, иахьжыз ишааз реисториақәа еилыркааит. Абри акәын иахьа ҳаиқәшәара зеиҿаҳкааз ажәлар идҳарбарц аусура цот,
ариаҷкәын аус иуеит убри аганахьала иахьагьы уаҵәгьы уаҵәашьҭахьгьы аҩыза ус аанкылашьа амаӡам издыруа изаҳауа зегьы аԥхьара заасҭа иадгыларц азыҳәан ирыцхраарц азыҳәан. Ирҳәалоит аибашьра анынҵәо аҵыхәтәантәи асолдат анышә данамардо ауп ҳәа. Иҟалап иаҳа ииашазар хабарда уи иалаӡаз зегьы ирлахьынҵахаз анеилкаахо акәзар уи аибашьра анынҵәо. Шьазина Ханагәыԥҳа, Раму Камкиа, Аԥсуа телехәаԥшра.